Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, емисијата во центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вие баравте, а јас ги исполнувам вашите барања. Затоа вечерва ќе може да проследите интервјуто со Дејан Лучич или најголемиот балкански експерт за тие теории на заговор. За почеток, за богатството и моќта на фамилијата Ротшилд, за богатството и моќта на Сорос, кои се тие, кој стои зад нив и чива стратегија спроведуваат. Вас ве сметаат за најголем експерт на тие теории на заговор, не само на Балканскиот полуостров, туку и пошироко. Се сметате ли вие како експерт за тие теории на заговор? Pa to uopšte nije teorija, to je praksa zavere. Znate, ako ja 2000. godine objavim u svom špijunskom romanu Islamska republika Nemačka da se država Izrael pušta niz vodu i da se obnavlja država Hazarstan, a 2007. godine ili 2008. Tatjana Gračova, načelnica Vojne akademije Ruske armije, napiše knjigu Sveta Rusija protiv Hazarije i potvrdi ono što sam ja rekao. Kada 2007. godine američki profesor univerziteta to isto kažu, onda sam ja malo više od malog pisca špijunskih romana, kako volim da se predstavljam, jer kad kažete da ste teoretičar zavere, to je kao ono u srednjem veku da kažete da ste glupi Avgust. Caru možete da kažete istinu, a da vam ne oseče glavu. Овие Соросови испостави или инсталации обично ја измислија таа теорија на заговор или тие теории на заговор и подосна се што не им се допаѓаше на некој начин го архивира или го адаптира како дел од тие теории на заговор. Тоа е таа една структура, таа една флоскула или тоа едно етикетирање кое потекнува тие Соросови кои ни всушност. Teorija zavere je etiketa koju je izmislio Karl Popper, učitelj Georgea Sorosa na Bečkom fakultetu, koji je taj Karl Popper je tvorac teorije otvorenog društva, ali je i čovjek koji je izmislio tu etiketu kao čiča koja se zove teorija zavere. Pa sam ja napisao knjigu Teorija zavere da im pljunem u lice. Teorija zavere nije teorija nego praksa. Oni kad kažu da je neko teoretičar zavere, oni time hoće da kažu da je on ludak i da ga treba izbjegavati. Znači, kada nam kažu da nema težinu. Ali ako svako pametan zna da je GMO hrana kancerogena i da se Amerikanci trude da nas ubede da treba da se trujemo, onda to nije teorija zavere, nego praksa zavere. Ako Bill Gates jasno kaže da će smanjiti broj ljudi na planeti uz pomoć GMO hrane i vakcina, onda mi treba da budemo zaista budale, pa kada nam on otvoreno kaže da će nas ubiti, a mi da kažemo ha. Добро, господине Лучич, кој е всушност Джордж Сорос? Во последните 20 години се јавува во југоисточна Европа или во државите кои настанат после падањето на железната завеса или тие поранешни комунистички држави и всушност преку неговите невладини организации на некој начин владее со целиот овој регион, помалку успешно или повеќе успешно во разни временски периоди, меѓутоа се уште е многу моќен. Кој е де факто Джордж Сорос, бидејќи има многу контраверзија околу неговото име? Prvo da definišemo ko je George Soros. George Soros uopšte se ne preziva Soros, nego se preziva Švarc. Znači crno, on je Hazar. Ili mađarski Jevrin, što je netačno u stvari. On je bio saradnik okupatora. Učestvuje u popisu imovine i otimanju imovine mađarskih Hazara ili Jevreja. Artur Kessler je napisao knjigu 13. pleme i razotkrio da Jevreji Aškenazi u stvari nisu Jevreji, nego su Hazari koji su u 850. godine, znači 9. veku, primili jevrejsku veru. Taj Švarc je sada desna ruka Jakovu Rothschildu, glavnom vidljivom gospodaru sveta. Dobro, što je George Soros? George Soros je njegova desna ruka. Znači, George Soros je njegova desna ruka, ispod toga je bio Boris Berezovski, pa su onda bili neki drugi. Za svaku državu je zadužen po neko. I cilj svakog od tih produženih ruka Georgea Sorosa je rastakanje nacionalnih država, uništavanje školstva, uništavanje zdravstva i uništavanje vojske države gde funkcioniše George Soros. Kod nas u Srbiju Georgea Sorosa je dovela Mira Marković, žena Slobodana Miloševića. A on je potpomogao i organizovao zajedno sa CIA-om i MI6 preko Budimpešte prevrat u Srbiji. 5. oktobra 2000. godine Srbija nije oslobođena Miloševića. Ona je oslobođena od same sebe. Od 2000. godine mi se nalazimo pod blagom, finom, ali vrlo jasnom, transparentnom okupacijom. Rothschild, читав некои податоци пред некои 10 дена, велат дека само 3 држави во светот
се всушност надвор од контролата на Ротшилд или на фамилијата Ротшилд, која веќе прослави некаде пред некоја година 200 години на своето постоење и владење со светот, и дека само 3 држави, тоа е Северна Кореја, Иран, тоа е Куба и тоа е Иран. Tako je. Дека само 3, значи биле до 2003 година 11, па после нели овие војни во Либија, во Судан, и тие влегле под контрола на Ротшилд. Дури во време на војната во Либија, тамо во екот на војната се формира банка на Ротшилд. Значи само 3 држави сето се надвор од контрола. Гадафи je hteo da izbaci dolar iz upotrebe i da uvede afrički zlatan dinar i to je bio razlog da bude eliminisan. Čim je Rusija potpisala ugovor sa Kinom o trgovini gasom i naftom u juanima i rubljama, odmah su muslimani Ujguri u Kini počeli da ubijaju Kineze, bilo je neki 30 mrtvih na nekoj železničkoj stanici. To je organizovala turska obaveštena služba koja je zadužena od strane CIA za destabilizaciju Kine. И за финансирање на тие муслимански групации, кои се некаде 60 до 80 милиони според последните проценки во Кина, односно жители на Кина кои имаат муслиманско потекло, и тоа се смета дека може заедно со Хонг Конг и со уште некои други I ona sekta Falun Gong. во Кина да може да ја прават, не знам, Кина нестабилна, да речем, бидејќи Кина веќе прави одредени Kinu će pokušati da podele po liniji Šangaj-Peking. Ljudi iz Šangaja su, ajde da nazovem, liberalni, za razliku od Pekinžana koji su konzervativni. U svakoj državi postoje nacije i Kina je sastavljena od mnogo nacija. Najlakše je neku državu razbiti po nacionalnim, ali ne i po verskim šavovima Kinu. U Kini nikada nije bilo verskih ratova. Значи, сме Лучич, па и она јапонска инвазија или окупација на Кина одеше по таа линија, Пекинг, Шангај. И предходно оние династијски борби Treba da se setimo ko je napravio vojno čudo Japana. Japan je 905. godine, krajem 19. veka, finansiran sa Wall Streeta. Bankari sa Wall Streeta su napravili japansko vojno čudo, koje su gurnuli protiv koga? Protiv Rusije. I 905. godine oni su pobedili Ruse i oteli su ruku Port Arthur i Kurilska ostrva, oko koji se sada spore Japanci. Znači, iza vojnog čuda Japana stoji Wall Street, Hazari ili bankari sa Wall Streeta. Ko stoji iza stvaranja komunizma u Kini? Ko stoji iza stvaranja nacionalizma u Kini? Pa došlo je 5000 Hazara ili Jevreja iz Bruklina, koji su obučavali Kineze nacionalizmu i komunizmu. To je bila ekspozitura Jelskog fakulteta. A vi znate da na Jelskom fakultetu je tajno društvo Lobanje i Kost. Ке се вратиме за Хазарите, пошто тоа е една интересна и по мене една од клучните теми на тоа што денес е... Rat u Ukrajini je rata za Hazarsku novu državu. 50.000 ljudi je sada ubijeno. Što manje Slovena, što manje Rusa, više prostora za Hazarsku državu. Само меѓутоа за Ротшилд да довршиме, 231 милион трилиони долари се проценува нивното богатство. Вела дека пола од светското богатство се наоѓа во раците на таа фамилија Ротшилд. Можно ли е да се толку богати? Можно ли е да има таква контрола на се што функционира во светот? Može. Zato što je to akumulirano kroz vekove i zato što su sve to pljačkano. Para na paru ide. Ali da vam objasnim čega se Rothschildi boje. Rothschildi se boje jedino kineske osvete. U knjizi kineska osveta, napisana na azbuci, izdanje Lagune, znači može se poruči u Makedoniji preko e-maila, objasnio sam kako je kinesko tajno društvo Zeleni zmaj upozorilo iluminate, pa čak i Rothschilda i Rockefellera, kako mogu da im se osvete. Oni tačno znaju ko je 10.000 tih Hazara satanista, znači to nisu Jevreji, to su Hazari satanisti, koji žele da unište planetu, koji žele da izazovu Treći svjetski rat. Kinezi su im poručili, mi znamo ko ste vi, pobićemo vas po kućama. I znate koga su prvo gubili? Vilijama Beneta, cijaša, koji je obeležio kinesku ambasadu kao metu tokom bombardovanja Beograda 1999. godine. Na 10 godina od tada, Kinezi su došli čekićima, su ga umlatili ispred kuće. Kinezi su ozbiljni i rekli su, mi znamo gde vi stanujete, ubićemo vas po kućama. Samo ako pokušate da napravite rat između Kine i Amerike. Nama američki vojnici i američki narod nisu neprijatelji. Nama niko nije neprijatelj. Mi pravimo imperiju svojim radom, a vi zavadama. Pobićemo vas po kućama. Koliko je bankara ubijeno posle toga, setite se. Setite se da i Berezovski, desna ruka Georgea Sorosa, čudno ubijen u hotelskoj sobi u kupatilu. Како оди таа пирамида? Ако Ротшилдите се на врвот, ако десна рака им е Џорџ Сорос, односно човек со одредено, ајде да речеме, нејасно
биографско и политичко минато, ако тука е Березовски, ако Мира Маркович го носи, кои се главните играчи на тия Ротшилди тука? Glavni ideolog Rothschilda je Zbigniew Brzezinski. Šta on želi? On je pošteno napisao u svojoj knjizi Šahovska tabla. On želi da zavlada prve svega Rusijom, da se Rusija rasparča, da se podeli na nekoliko država, da se smanji broj Rusa u toj državi i da Rusija postane kolonija. Oni su se nadali da je Putin njihov čovek, jer je izašao iz šinjela Jeljcina. Međutim, u Rusiji postoje jedno tajno društvo koje se zove Mozak, od starih KGB-ovaca, koji su podmetnuli čoveka koji nije bio zavrbovan, potpuno nebitnog, nevidljivog, 160 i nešto visokog, na koga niko nije obraćao pažnju. Na čoveka koji je mašta u tome da postane taksista i da kupi Volgu za $8.000, njega su mu podmetnuli. To je Vladimir Putin. Vladimirović Putin, od majke zvan Vova. Taj mali dečko, Maljček, kako ga zovu, je bio lukaviji, to društvo Mozak, je bilo lukaviji od britanske obavještajne službe. Mali Putin je počeo da raste, ne fizički, nego državnički. I napravio je ponovo od Rusije, koja je bila na kolenima, respektibilnu vojnu silu. 80% Rusa ga podržava. Što je Putin oštriji prema zapadu, njegova popularnost raste. Što je Obama oštriji prema Rusiji, strah u Evropskoj uniji raste. Nemačka se boji da bude gurnuta u rat protiv Amerike, jer oni znaju da Rusi neće ratovati sa Nemačkom. Oni će samo pritisnuti dugme i Nemačke više nema. 26 miliona sovjetskih građana je poginulo u Drugom svjetskom ratu. Nijedan više ruski vojnik ne želi da gine sa Nemcima. Nestače Nemci. Ovo je jedno od двете култни книги на Дејан Лучич, Теорија завере или Теорија на заговорот. Има напишано некаде 1994 година, тука се скицирани сите тие теории или тези или поставки на заговорите што постојат во светот, а што се интересни за читателите на просторот на поранешна СФР Југославија. Имаме одличен интервју со Дејан Лучич, што и самиот го потврдува и го признава, посебно со посветата по завршување на интервјуто кај што вели на Васко Ефтов со воодушевување. Кога пред 20 години Дејан Лучич ја напиша книгата Исламската република Германија, тога сите со подсмев глеdaa на тие процеси. Денес е тоа реалност, денес е тоа актуелност. И денес на територијата на Германија навистина се случаат тектонски пореметувања, кај што бројот на муслиманите ги надминува бројките од 5 или 6 милиони. Всушност денес на територијата на Германија имаме судир на 2 или на 3 структури. Структурите многу блиски на Мосад и на руските тајни служби кои стојат за тие неофашисти или неонацисти и структурите на британските и американските служби кои стојат за тие радикални исламистички елементи во рамки на Германија. И тоа е добар молотов коктел, во иднина во Германија се случат можни ексцеси или инциденти. Она ваша книга Исламска република или Исламска држава. Исламска република Немачка. Да, таму имате две тези кои се за мене многу интересни. Ко прво велите дека тие неонацисти во Германија ги финансират руските тајни служби, а дека тие исламисти или ајде да речеме исламски структури кои се порадикални во Германија ги финансират британските тајни служби. Дека кога дојде одредено дестабилизирање, одредени конфликти во самата Германија, всушност ке гинат германци, едни германци кои се финансирани од руските тајни служби и втори германци кои се финансирани од британските тајни служби. Ајде да пододеме још и томе израелска обавештна служба Мосад. Значи, иза свих исламиста у Немачкој, не само ових салафиста, како их они зову, ми их зовемо вехабија, тоа е исто, iza toga Vehabija napravio engleski špijun Hamfer u 18. veku. Postoji organizacija Sivi Vukovi koja je napravila CIA. To su turski nacionalisti koji su vrlo dobro organizovani u Nemačkoj. Oni mogu da izazovu građanski rat sa Nemcima. Postoje neonacisti. Iza neonacista se nalazi i Mossad, ali se nalazi i ruski interesi. Jer, recimo, Rusi finansiraju Marie Le Pen u Francuskoj, Rusi finansiraju Christiana Strache u Austriji, verovatno Rusi finansiraju ovu Pegidu u Nemačkoj. Tu Pegidu vodi čovek koji inače po obrazovanju kuvar. I nije baš uobičajeno da kuvari naprave takvu moćnu organizaciju koja je protiv muslimana. Znači, u Nemačkoj u svakom trenutku može da dođe do građanskog rata između muslimana i nacionalista koji će svi nazvati nacistima.
Ali Nemačka mora što pre da se reši muslimana, jer ako to ne uradi u dogledno vreme, nestaće. Iste je situacija u Francuskoj. S tim, što iza francuskih nacionalista se nalaze jeziti, koji kontrolišu oružje i koji će dati oružje Francuzima da se suprotstave Alžircima, Tunižanima, Marokancima, koji su okupirali Francusku, naročito južni deo Francuske, Pariz. Vi kad uđete u centar grada i odete u tržni centar na pokretnim stepenicama, 70-80% je obojenih. Francuzi su užasnuti, a Francuzi su inače najveći nacionalisti. Termin šovinista je nastao od generala Napoleonovog Nikole Šovena. Znači, šovinizam je nastao u Francuskoj. On mora da popali vatru u Evropi. Spomnite, Putin već 2 ili 3 meseci od ruskih izvori, od Moskva dojke od odredene informacije, deka Putin raspolaga su satelitske snimki, deka Amerikancите sami imat napravljeno tije, ajde da rečeme, terorističke akcije ili terorističke napadi su koji bi srušili kulite bliznački 2001. godina. Da kažem, to sam ja, kad se to dogodilo, odmah rekao. Znači, dok su još vrteli oni snimci rušenja, ja sam rekao kako se to uradilo. Ima li Putin snimke? Naravno da ima snimke, nije tu uopšte komplikovan. Prvo, tu celu operaciju radili su zajedno CIA i Mossad. Kule bliznakinje su urušene onim eksplozivom, kako se obično urušavaju kuće. Da je avion udario u kuću, ona bi pala nadole, a ona se srozala nadole. Kao kontrolisana eksplozija kao smo gledali na Discovery. Pa gledali smo na Discovery, kao sladoled, dobro ste rekli. Kao sladoled se spustila dole. Znači, ako udari avion u nešto, ono odleti. Ovo se srušilo ovako. Te kule su izabrane zato što su podigli da budu srušene i da budu kao povode za rat, zato što su inače napravljene na lošem terenu, pa su po pola metra ili 30 cm godišnje se utapale u zemlju. Pa da ne bi neko platio to rušenje i da napravi, onda su izmislili razlog da ih poruši i da naplate osiguranje. Vlasnik tih kula bliznakinja ih je prodao nedavno pre toga, pre nego što su srušene. Predsjednik Izraela, kada je trebao da poleti, zaustavljen je, uhapšen je na aerodromu od sopstvene tajne službe da ne leti prema Njujorku. A u tim kulama bliznakinjama nije poginuo nijedan Hazar. Malo čudno. Se vraćate nekoliko pati na ta država, stara država na Hazarite, koja se protega spored ono što smo go čitali po istorijskite čitanki. Imaš jedna knjiga na Milorad Pavić. Da, Milorad Pavić je Mario Pavić ispričao jednu neistinu, on je rekao da su Hazari nestali. Da, mi je to mnogo bitno za da kažeme ko je Milorad Pavić, znači to je počinat, beše kandidat za Nobelova nagrada, ne je dobio Nobelova nagrada, mi je to jedan od ključnite masoni vo Srbija i koga ova masonska makedonska loža ili jedna grupa od 20 na prvi masoni doagjat tu kada bila trenirani vo Srbija, tije se srećavat, ne znam, so Milorad Pavić, se srećavat so poznati glumec Lazar Ristovski, znači to je jedna ekipa, znači Milorad Pavić ne je slučajan čovjek i to je prv ima pišuvano tuka na Balkanot, govorimo za ta država na Hazarite. Vi smetate da ta država na Hazarite danes ima всушност strategija da bude obnovena na šteta na Iran i da bude obnovena na šteta na Rusija. I дека vojnata u Ukrajina всушност se vojna za... Da demistifikujem priču o masonima. Ja sam bio mason i bio sam zajedno sa Pavićem koji je bio dobar čovjek i na dobrom glasu. Ni srpska ni makedonska masonerija nemaju veliki uticaj na politička događanja ni u Srbiji, ni u Makedoniji, ni u Hrvatskoj. Kod nas vladaju obaveštene službe, domaće i strane, a nažalost mnogo više strane nego domaće. Kod nas najviše vlada engleska obaveštena služba sa američkom i nemačkom, a kod vas vjerovatno najviše vlada američka obaveštena služba. Vaša ekipa političara je, zna se kako je došla na vlast, počevši od Varsila Tupurkovskog, pa nadalje. Šta su oni uradili za Makedoniju, za makedonsku državnost, vi znate. Od makedonske državnosti ostalo je samo lepo slovo. Zimjeta na Hazarite. Hazarska država je, pogledajte na Google, jedno evrijsko tkivo. Oni nisu jevreji. Hazari su tursko-mongolski narod, kako su govorili Artur Kessler, da su oni tursko-mongolski narod i da su primili 850. godine jevrijsku veru, a da je u 10. veku kijevski knez Vladimir, koji je primio hrišćanstvo u Vizantiji, pobedio njihovu državu, okupirao ih je i time je dobio njih kao stanovnike svoje države i zbog toga u Rusiji ima toliko takozvanih jevreja
koji u stvari i nisu Jevreji, nego su to Hazari koji su primili jevrejsku veru. Šta se međuvremenu dogodilo? Međuvremenu se razvile ove Google karte i sad vi možete na Google karti da pogledate na teritoriji gde se zvanično nalaze Hazarska država, da uopšte ne živi nikako tursko-mongolski narod, nego da žive recimo u 8. veku Sarmati ili Skiti. A u isto vreme u tom 8. veku pola Evrope piše Sarmati ili Skiti. A danas znamo da su to u stvari Sloveni. Prema tome, zato Hazari ne liče na neke Mongole, nego izgledaju kao vi i ja, zato što i jesu ono što smo nas dvojica. Oni samo su religiozno drugačiji. Znači, ideologija, religija, jevrejstvo je dok je Tora. A kad pređe u Talmud, to je već zanimanje. Dobro, može li da definiramo? Znači, po toj moment, na tije prostori, se dominantni dve religije. Jedna ta je da rečemo... Islam i hrišćanstvo. Islamot i hristijanstvo. A Hazari trguju se jednima i drugima. I ti znači go primat... Bave se reeksportom. Ako prima jednu od te dve religije, kvare posao. I oni su se iz džepa, ne iz srca, opredelili za jevrejsku religiju koju ne vole ni muslimani ni hrišćani, ali ih uvažavaju. Dobro, što je razlikata da rečemo pomoću Jevreji i Hazari? Možemo li da definirame? Razlika je ogromna. Da je raščlenime ta jevrejska struktura koja velite... Nema, Jevreji ne postoje. Jevreji su mit. Pazite, Jevreji se dele na Hazare koji su Aškenaze i na Sefarde koji su španski Jevreji. Ni jedni ni drugi ne govore hebrejskim jezikom. Zamislite da kažemo da je neko Nemac, a da nikada nije govorio nemački jezik, a za sebe kaže da je Nemac. Znači, Aškenazi govore jezik koji se zove Jidiš, koji nema veze sa hebrejskim jezikom. Sefardi govore jezik koji se zove Ladino, koji ima elemente sve španskog jezika, hebrejskog nikakve. I postoji felši ili falaši, etiopski jevri, znači crnci koji su etiopljani, koji su primili jevrejsku veru, koji ne govore isto hebrejskim jezikom. Ko je onda tu u toj priči Jevrin? Jedini Jevreji su, možemo da kažemo da su Izraelci, koji uče neki svoj novi jevrejski jezik, ali komandni jezik u izraelskoj vojsci nije jevrejski, nije hebrejski, niti ova moderna verzija, nego ruski. Kada je bio rat između Libana i Izraela, momci od 22 godine koji su vojnici znaju samo ruski i počeli su da uče na kursevima taj moderni izraelski jezik. Oficiri su došli isto iz Rusije, imaju 27 godina. Šta da mu na kom jeziku da mu komanduje da se poubije između sebe? Komandovali su na ruskom jeziku. Mislite дека русите го имаат зголемено своето влијание во Израел? Ima ih preko milion u Izraelu, ima ovi koji su došli iz Rusije i koji su se predstavili da su Jevreji, čukum baba mi je Jevrejka, majke mi, isplati mi se da budem Jevrej. Dobro, значи Хазарите всушност се тоа мокно ткиво. Hazari nisu Jevreji. Имат само вера. Samo su primili jevrejsku veru. Ali pazite, Eskimi su pravoslavci, pa zbog toga nisu Makedonci. Dobro, kako ќе ги дефинирате Хазарите? Кај е центарот? Profesija. Profesija. Da vladaje svetот? Ne, pazite, ne vladaju Hazari svetom. Vlada njih 10-12 hiljada. I ti 10-12 hiljada su satanisti. Svi ovi ostali, ovi Aškenazi, Jevri, nemaju veze sa tim. Dobro, gledajte, вие пишувате дека и во најтесното окружување на Хитлер има масовно Хазари. Hitler je sam Hazar. On je unuk Solomona Majera Rothschilda, bečkog Hazara, jednog od ovih tvoraca Rothschildove imperije i njegove služavke Ane Marije Schickel-Gruber. Njegova ljubavnica Eva Braun je Hazarka. Von Braun koji je pravio rakete je Hazar. Ali je zato i Gordon Brown, predsjednik vlade Britanije jedno vreme, kojima je otac protestantski sveštenik. Hazar. To je kao kad bi se... Ne velite дека генерал Ромел или оној... Ромел isto Hazar. Upoznao sam u sina, bio gradonačelnik Stuttgart. Дека Химлер, Гебел, значи дека Himmler, Goebbels, Heydrich. Целата таа структура... Cela ekipa. Eichmann. Ali zato i Tuđman isto to. Oni pre toga, varijanta mu je bila, dok je bio u Mađarskoj, njegova familija bili su Tudomani, a ranije su bili Deutschmani. Čim neko prezime nešto znači boje, Weiss, Brown, Green, Red, Schwarz, kao što je ovaj Soros, tu su Hazari. I nećete pogrešiti. Koji se Hazari na Balkanot mukni? Koji se tija Hazari na Balkanu? Hazari na Balkanu, nema Hazara na Balkanu koji su nešto mnogo bitnije. Ovdje, kao vam kažem, su bitne obaveštajne službe i novac. Balkanom se vlada novcem. Političari su programirani. Političari pred izbore pričaju jedno, kad dođu na vlast rade drugo. To je brain building, takozvani. A ranije se to zvalo ispiranje mozga, brainwashing.
Sada se zove brain building, to znači kad te političare koji su programirani možete prepoznati po histeričnom načinu govora i ponavljanju istih fraza u nedogled. Sa euforijom kao da su osvojili zlatnu medalju na svetskom prvenstvu. Ali naš prostor ovde stalno stiže jedna ista stvar koja se zove Titova kletva. Da, posle reklamite. Titova kletva je problem što svi političari hoće da imitiraju Tita, a niko nije njegov kapacitet i nije takav špijun kao što je Tito bio. За Тито после рекламите, меѓутоа за хазарите да завршиме приказната, да не остане да лебди. Значи, велите ќе биде направена држава на хазарите. Прави се. Значи, читав или сум читал некои ваши изјави кај што велите дека центарот на таа хазарска империја или на таа хазарско лоби е Wall Street. Не е ни Wall Street City. Значи, во Лондон. Значи, не е ни Тел Авив, не е ни Јерусалим, туку е Wall Street и City. Ljudi u Tel Avivu, Izraelci, oni su patrioti, oni vole svoju državu. Oni su užasnuti da vladari iz senke hoće da unište Izrael koji su oni stvarali decenijima, krvlju ga stvarali. I sada voljom vladara iz senke, oni žele taj Izrael da puste niz vodu. Inače, Izrael je 1/1 u zemljišnim gruntovnim knjigama vlasništvo Rothschilda. Izrael, da. Izrael je napravljen kao kula stražara koja može da pravi probleme i da se kontrolišu Arapi. Jedna poluga vam je, znači, Izrael, druga poluga vam je Saudijska Arabija. Saudijska dinastija je jevrejska dinastija, Saudi, a na vlast je tu saudijsku dinastiju doveo Philby, otac onog Kima Philbya, što je cinkario Tita Staljinu da je engleski agent 1948. godine. Znači, stari Philby je napravio, instalirao saudijsku dinastiju na preštu. Велите дека и дел од ова турско мокно лоби или турскиот естаблишмент, поранешниот председател Абдула Гюл, сегашниот председател Ердоган, дека имаат одредено еврејско потекло, дека сопругата на Ердоган има нешто сириско еврејско потекло, дека самиот Ердоган има нешто ерменско еврејско потекло. Точно ли е тоа, бидејќи всушност таа приказна дека Израел го контролира и го носи Ердоган на власт, постои веќе 5-10 години. Се пишува по разни медиуми, по разни угледни западни неделници, тоа се пишува, се третира таа тема, да имате категоричен став дека и Абдула Гюл, и Тајип Ердоган, а и предходниот голем, нели, таткото на Туркото Озел. Да, и таткото на модерна Турција, Тансу Чилар, да, Кемал Ататурк. Кемал Ататурк, кој е роден, нели, во Солун, дека имаат одредено А школово се у Битолју. Да, и знao српски јазик. Да, дека имаат нешто еврејско. Не нешто, него то нешто. On jeste to. Turskom vlada tajno društvo Domleh, koje je nastalo 1666. godine, kada je Šabatan Zevi ili Cvi drugovo sa Englezima, to je sa engleskom obaveštajnom službom i po njihovom nalogu, počeo da propoveda da će na turskoj teritoriji napraviti ponovo jevrejsku državu. Imao je 50.000 sledbenika jevreja, a najviše ih imao u Solunu. Njega su podržavali i magovi, kabalisti i sufisti. Bio je markantan čovjek, 2 metra, u to doba je bilo zaista visina, odličan govornik i u jednom trenutku sultan je naredio da ga uhapse i doveo ga u dvor, u Stambol i otprilike sad ću ja da se našalim, rekao, budalo jedna, kako se osuđuješ meni moćnom sultanu da se suprotstaviš, da pričaš da ćeš na moje državi da napraviš svoju jevrejsku državu. Odseći ću ti glavu. Taj Šabatan Zevi mu je rekao, ako mi odsečeš glavu, ja ostadoh bez glave, ali ti ćeš imati probleme sa jevrejima u Londonu, Parizu, Berlinu, Moskvi, i šta će? Oni će se dogovoriti da i tebi odseku glavu, doveće tvoga brata na presto ili tvoga sina, ja bez glave, ti bez glave, ne valja ni tebi ni meni. Nego imam predlog za tebe. Sultan ga zbunjeno gleda, kaži, poštedi mi glavu, a ja ću da pljunem na svoje jevrejstvo, preći ću na islam, reći ću, Allah je najveći. Spasit ću sebi glavu, o tebi ću spasti obraz. Sultan se nasmeši, uveri se u dobro rešenje i bi tako. Šabatan Zevi postade musliman, dobar musliman. Ali 50.000 njegovih sledbenika u roku 3 godine pređe na islam. 50.000 jevreja se infiltrira u tursku tkivu, u tursku državu i polako počeše laskanjem i vrednim radom da napreduju u okviru sistema. I zavladaše naravno Turskom. Ljudi, 1666. 17. vek, 18. 19. 20. 21. vek. To isto društvo danas vlada Turskom. Danas ih ima 20.000, ali su dobro raspoređeni. I danas vladaju su Turci. Molim? I danas to društvo. I danas vladaju 20.000. Oni kontrolišu vojsku, policiju, diplomatiju, tajne službe, sudstvo, školstvo.
Некаде пред една година имавме некој разговор, подосне едно кафе и пење со градоначалникот на Солун, господинот Бутарис, и го прашам што е ваш најголем успех во мандатот, првиот мандат, пред да го добие вториот мандат за градоначалник на Солун, вели тоа што ги вратив назад турците и евреите. Значи ги враќа назад турците и евреите во Солун, кој секоја се сметал како, ајде да речеме, најконзервативно или најрадикално или најнационалистичко ткиво, посебно тој дел на Северна Грција во рамки на цела Република Грција. И кога тој човек кажа дека најголем негов успех во првиот градоначалнички мандат било што ги вратил турците и евреите во Солун, како вие тоа го толкувате, а кажувате дека Солун бил всушност центарот на ова лоби кое владее последните 4-5 века во Турција? Vi ste dali odgovor. Jasno je da je kampanja tog političara došla od novcem ovih jevreja, bolje da kažemo članova tajnog društva Domnih, koji želi da vlada ponovo i Grčkom. Ništa to nije čudno. Прва пауза за реклами, останете со нас по рекламите, со вториот дел на нашата емисија или интервјуто со Дејан Лучич, експертот за теорија на заговор или најголемиот експерт за теорија на заговор на Балканскиот полуостров. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Zinaico German Lemonade. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Благодарам. Молам. Повелете, комшија. Благодарам. Молам. Како функционира тоа мокно еврејско лоби во светот, како е структурирано и кои се можните правци на делување на мокното еврејско лоби, односно тие поделби или тие ферментации кои се чувствуваат или кои се прават натре во рамки на тоа еврејско лоби или центрите на тоа лоби кои се наоѓаат во Њујорк и се наоѓаат во Лондон. Сите велат дека Израел почна веќе да смета. Значи, ако ние гледаме кај се најголемите енергетски наоѓалишта, извори на големи пари, тоа бил Блискиот Исток и во поново време тој е Каспискиот регион, таа Касписка нафта, Касписки природен газ, руска нафта, гасоводи, нафтоводи, траси и така натаму, Азербејџан, Туркменистан, Таџикистан, значи богати, значи многу богати краи. Тамо сега треба да биде направена таа држава нова на хазарите, а да биде уништена државата на евреите Израел. Да. Има ли логика во тоа? Има.
Koja je logikata? Pa kao što su oni napravili, Hazari su napravili Hitlera i napravili su pakao za Jevreje u Nemačkoj, da bi Jevreji iz Nemačke, iz svojih toplih kuća ili iz luksuza pobegli u pustinju izraelsku. Znači, da bi Jevreji napustili sada Izrael, Izraelci da napuste Izrael, onda mora da im se napravi pakao u njihovoj zemlji i to će se dogoditi onda kada Palestinci počnu sa svih strana kroz tunele da ulaze u državu Izrael. I kad počne ulaženje u državu Izrael, onda će Izraelci da dolete ovde u Srbiju i već su kupili mnoge zgrade, sazidali su, evo, Airport City u Beogradu je njihov, mnogi hoteli su njihovi, mnogi stanovi su njihovi, oni će doći ovde kod nas. Ali to je čak i dobro. Tamo gde Jevreji dođu, tu privreda cveta. Znate, del od, ajde da rečeme, NATO generali ili del od ruskete generali, vele дека всушност тој конфликт кој се подгрева перманентно помеѓу Иран и помеѓу Израел, де факто оди во тој правец да биде дестабилизирана таа држава или таа еврејска држава, Израел, денешен. И всушност со слабење на Иран и со уништување на Израел, со постепено слабење на Русија да се направи тој простор околу тие нафтени неоѓалишта, кај што била направена таа нова држава на Хазарите. Тако е. Иран mora da se uništi zato što je on teoretska pretnja toj budućoj hazarskoj državi i Rusija mora da se uništi kao pretnja. Da vas podsjetim samo mlade gledaoce, Ajatola Hemeini je smenio Šaha Rezu Pahlavija. Šah Reza Pahlavi je bio američki agent. Khomeini je bio američko-engleski agent. Ahmadinejad je bio Jevrej. Iranom i dalje vladaju Englezi i Senke. Ne budete da ste naivni da verujete da Iran vodi samostalnu politiku. Iran je pod kontrolom vladara i Senke, ali samo igra tako. Englezi uvek igraju istu igru. Balance of the power, balans sile. Sjetite se, 1941. godine imamo Tita, koji je engleski agent. Imamo Mussolinija, od 1919. godine engleski agent. Imamo Mikloša Hortija u Mađarskoj, koji je od 1918. engleski agent. Imamo Ante Pavelića od 1926. godine engleskog agenta. Dražu Mihajlovića koji je predstavnik vlade u Londonu. Pop Đujić je engleski agent. Svi na terenu su engleski ljudi. Balance of the power. Ako je tako bilo 1941. Zar vi mislite da je 1991. kada je počelo razbijanje Jugoslavije bilo drugačije? Svi su bili američko-engleski ljudi. Само че корпонатаму, вие во некој ваши интервјуа, па дури пишени изјави од вашите книги, велите дека Садам Хусейн бил американски играч, или човек нација. А дали обешен? Ми смо видели да обешен неки човек со брковима. Осама бил Ладен, дека бил близок пријател на фамилијата Буш, и дека целата таа работа, всушност е таа игра на мокте за која вие говорите. Наравно. И знате кој ќе биде следеći председник Америке? Джеф Буш, гувернер Флориде, koji će dobiti hispanjolski glasove, pošto je oženjen sa Hispanjolkom. Како што ви најавивме, после рекламите, почнуваме со делот посветен на Јосип Броз Тито, или тоа е книгата Титовата клетва, напишена 2014 година, која ги струши сите рекорди на читаност на просторот на поранешна СФР Југославија. Тие работи кои за Тито сте ги знаеле или сте ги насетувале, или тие теории на заговор поврзани со името на Јосип Броз Тито, тоа е почетокот на вториот дел на нашата емисија. Кој е Јосип Броз Тито? Da li želite bajku ili želite istinu? Ajde da probаме со истината, па да име колку таа ќе ни одговара. Tito je, prema istraživanju mog kolege Milana Vidovića i nekih njegovih kontakata u tajnim službama, sin Franca Jozefa, austrougarskog cara i služavke Marije, koji je registrovan u Bečkoj opštini da se rodio, imao u knjizi tačni broj u kojoj opštini i tako dalje, i povereno je vaspitavanje Vatikanu, preciznije jezuitima. Dobri poznavaoci istorije obavještajne službe znaju da se jezuiti rade zajedno sa britanskom obavještajnom službom. Tito je učestvovao u ratu, Prvom svjetskom ratu, kao oficir, mladi izviđač protiv Srba. Kasnije bio i u Oktobarskoj revoluciji, kasnije bio u Španiji. U Španiji je za Staljina ubio 800 srpskih i makedonskih komunista, poštenih i dobrih, koji su verovali tu komunističku ideju. Nije komunizam bio uvek ovako zao, kao što smo ga znali posle Drugog svjetskog rata. I dobro, za koga raboti Tito? Pa kako je radio, ako su ga zaboli Vatikan, jezuiti i Englezi. Onda je zajedno radio sa Abwerom, za njih je agent Weiss.
U NKVD-u ga je kontrolisao Lavrentije Berija. Lavrentije Berija je zavrbo od Engleze 1922. godine u Istanbulu. Lavrentije Berija ga uvek obaveštavao kada je Stalin hteo da ga ubije, to je da poveravao da izvođenje zadatka Lavrentije Berija, a Lavrentije Berija preko engleske ambasade obaveštavao Tita da se spreči taj atentat. Siđeno. Znači, Tito je agent na britanskата obaveštajna služba. Lavrentije Berija, koji je jedan od golemite, ako on je najgolem šef na NKVD, ili to što je prethodnica na KGB podosna posle Vtorата svetska vojna, isto znači agent na britanskite. I Lavrentije Berija je ubio Staljina mišomorom, otrovo ga je, po nalogu Londona, kada je Stalin hteo da protera iz Rusije, iz evropskog dela Rusije, 800.000 Hazara na Daleki istok. Dobro. Tog trenutka je dat nalog da se Stalin otruje. Stalin ima nekoj prikazne дека и самиот има еврејско потекло. Stalin je Džugašvili, njegov prezime znači mali Jevrin. On je pripadao grupi Karaita, to je jedna sekta kod Hazara koja prihvata Toru bez Talmuda. Znači osnovnu varijantu jevrejstva i koja ove koji prihvataju Talmud doživljava kao prevarante i lopove, a njih, ovi Hazari koji prihvataju Talmud, gledaju ko budale, koji naivčine, koji ne znaju kako funkcioniše svet i da svetom vlada veliki novac i nepoštenje. Njega je zavrbovao tajno društvo Sveta družina u Rusiji, koja je imalo 26.000 članova, intelektualaca i obaveštajaca, koji su pokušali da učine šta mogu, ali su bili suviše, da kažem, meki hrišćani. Nisu znali onu osnovno, ko tebi šamarčinu, ti njemu pesicu u nos. Kada su ubijali ruske careve, preko engleska obaveštajna služba to organizovala najviše preko Hazara i intelektualaca, oni su sugerisali sljedećem ruskom caru: ubi onoga ko ti je organizovao ubistvo svoga oca. A on bi odgovarao: kako da ubijem engleskog kralja, on je moj rođak. Pošto si hteo da budeš dobar hrišćanin, onda su ubijali dalje. I završilo se likvidacijom Romanova. Oktobarska revolucija nije slučajno se dogodila zbog bede i siromaštva, nego zato što je to bila najbolja obaveštajna igra britanske obaveštajne službe. Oni su preko toga, preko Oktobarske revolucije, preko Lonjina i Trockog, koji su bili Hazari, Kirovljeva i cele ekipe, oni su opljačkali Rusiju, uništili Rusiju, a onda se iz nedara pojavio mali Staljin, koga je Lenin sprečavao da postane vladar. Ali lukavi tajni agent Koba, kakav je imao kodni naziv u tajnom društvu Sveta družina, preuzeo je stvar. Shvatio da ne može da promeni komunizam. Da je komunizam napravljen kao babaroga da se plaši Zapad. I on je ono što je mogao da uradi. Izvršio industrializaciju i elektrifikaciju Rusije. Od jadne i bedne Rusije, poražene Oktobarskom revolucijom, gde je pobijena sva ruska elita. Desetine i desetine hiljade sveštenika je na najgori način ubijeno, bacano u vruć katran. Sekli su im stomak, vadili creva, zakivali u drvo i terali su sveštenike i kaluđe da trče oko drveta. Na najgori način su ih ubijali. Isto tako su radili komunisti kad su došli ovde u Srbiju. Gospodine Lučić, Stalin vela дека во младоста работи за охрана. To je tajnata služba, no ona carska Rusija. Tako je. Znači, kako mlad je zavrbovan i raboti za ohranata. Ali u okviru ohrane i ohranu je kontrolisao to društvo Sveta družina, koja je obuhvatala ne samo ohranu, nego obuhvatili i druge tajne službe Rusije. Znači, tajno društvo. Zašto Stalin ne uspeva da ga ubije Tito? Pa zato što sam rekao, zato što je Berija svaki atentat sprečavao. Velite, ima 2 atentati koji se nadvor od kontrola. Ima jedan je koji su Crnogorci pokušali uz pomoć tramvaja na tovarenih balvanima, pa je za malčice taj tramvaj koji se sjurio promašio auto, pa se Tito izvukao. I bio drugi atentat u Dubrovniku, gdje jedan Crnogorac izvadio pištolj i pucao grudi Tito imao pancir, pa su ga drugi iz obezbeđenja likvidirali, tog, mislim, atentatora. Samo ta 2 atentatora nisu bila organizovana iz Sovjetskog saveza i oba nisu bila uspešna. Поранешна Тито Југославија е творба на британците, творба на Черчил, на британските разузнавачки служби. Кој всушност стои за таа поранешна или таа Титова Југославија која е формирана после 45-та година? Titova Jugoslavija je napravljena kao trojanski konj u sovjetskom bloku. Tito je bio, znači, za Zapad je bio njihov čovjek. 1948. godine Kim Philby, onaj čuveni obaveštajac, čiji otac napravio Saudijsku Arabiju, je cinkario Staljinu da je Tito engleski agent i od tada počinje sukob između Staljina i Tita. Znači, Tito se od straha brže bolje okrenuo prema Americi, pošlo je Koču Popovića i Krcuna u Sjedinjene Američke Države i oni su napravili deal sa Pentagonom i CIA-om i ovde su onda počeli da dolaze milijarde i milijarde dolara i da se pravi ovde virtualni raj od cele Jugoslavije. Tito znači direktna
логистика на британските служби и вие велите во вашите дела дека всушност Черчил, дури и само иницијативно, значи не секојаш под контрола на британските служби, инвестирал... Tako je, zato što su britanska obaveštajna služba kada je slala neke vojna poslanstva bez dogovora sa Churchillom, ta poslanstva su bile ubijene ili od Ustaša ili od partizana. Samo ona poslanstva koje je Churchill organizovao sa svojim ljudima koji su lagali za račun Tita, ragali da on ima 250.000 vojnika, kada mu je na Jalti Staljec okrenuo, kaže, kakvi 250.000, šta pričaš, kaže, sve te divizije koje spominješ nalaze se na teritoriji Sovjetskog saveza. Јосип Broz Tito, како доаѓа на власт, кој го носи, кој го инсталира, Ватикан, британските служби, која е логата тука на масоните? Бидејќи Тито, јавна тајна е дека веќе пред бомбашкиот процес 1929 година... Taj Tito nije taj, to je onaj crni Tito. To je ona slika, taj nije taj. Ovaj Tito Plavi je bio član lože Libertas, u toj loži Libertas u Zagrebu, negde 22. godine, tu su bili zajedno i Ustaše, tuka je Slavko Kvatarnik. Jest. Onda je, mislim, 39. godine Vladimir Velebit, onaj što je martovski pregovori 43. sa Nemcima, bio garant Edvardu Kardelju, Vladimiru Bakariću i ne znam kome još, da budu primljeni u masonsku ložu Concordiju u Londonu, a onda ga u Napolju 44. godine u masonsku ložu Crvenu, vojnog lobija, Jaspers, primio lično Churchill. I danas se Titova slika nalazi u toj loži Jaspers, koja je imala neka 250 članova, ne znam danas koliko ima, i on je za njih sveto lik, jer je obavio ono što treba da uradi. On je 56. godine potpisao pakt o vojnoj saradnji Jugoslavije, Italije i Grčke, čime smo mi na indirektan način postali deo NATO pakta. Zbog toga su Amerikanci davali toliko para za našu vojnu industriju. Jugoslavija, Turcija i Grčija. Da. Jugoslavija, Turcija i Grčija. Vladimir Velebit je ključan igrač. On je engleski agent isto, ali otac mi je bio oficir visoki austrougarski koji je prešao u katoličanstvo. Јас сум имал последен интервју со него, некаде 2002-2003 година пред неговата смрт, и ми остана неразјаснет еден дел. Иво Лола Рибар, кој сите го гледа како може наследник на Јосип Broz Tito. И он и Фишер. Да. Заедно, значи, со Велебит Иво Лола Рибар треба да лета од Гламочко поле, тоа привремен аеродром што е, додат во Кајро или во Египет, кај што тога се наоѓаат сојузничките сили, кај што се наоѓаат оние испостави, главни централи на структурите кои подоцна прераснуваат во ЦИА во Америка и структурите МИ-6 или британските разузнавачки структури. Меѓутоа, налетува германски авион, сите остануваат живи, убиен само Иво Лола Рибар. Што се случува? Кој е Владимир Велебит? Vladimir Velebit je engleski ključni agent, a smrt Ive Lole Ribara je ista kao i smrt makedonskog premijera koji je ubijen u Bosni i Hercegovini. Председател Борис Трајковски. Борис Трајковски. Ви имате теорија дека британците после завршување на работите ги елиминират или ги чистат своите играчи. Велите за Дарновшек, велите за Туđman. Svi su pobijeni rakom. Drnovšek, Tuđman, Gojko Šušak, Alija Izetbegović, Rugova, ali Miloševića nikog mrtvog nije vidio. Umre во Hak. Ko to kaže? Pa dobro kažut. Kažu. Da, izveštajte. Kažu da je Gaddafi ubijen u Libiji, videli smo nekog čoveka sa brkovima koji je ubijen. A Gaddafijev privatni avion je odletao za Liban. A Gaddafijev brat rođen je sve vreme bio u Izraelu. Sadama Huseina videli smo neki čovjek sa brkovima da je obešan. Da li je bio visok 170 ili 160 na snimku nismo vidjeli. Za Osamu Bin Ladena su pokazali su mu neku facu izgnječenu ko žvakaću gumu i rekli su da je to Osama Bin Laden, a onda su ga, kaže, sahranili po islamskom običaju u moru. Ja ne znam da je islamski običaj da se ljudi sahranjuju u moru. Jer verovatno u Sahari bi svi bili kakvi tamo išli prema moru, a ne bi bili u Sahari. Boris Trajkovski. Kako zaginuo? Boris Trajkovski je ubijen zato što je mnogo znao i hteo da ocenjuje vladare i senke koji su trgovali ljudskim organima. To li je? Naravno. Sušnost причината поради кому пресудуват. On je bio američki čovjek koji je poverovao da ima dobre veze i da može da ucenjuje one koji su ga napravili. Likvidirali su ga. Гледате што се случува во Македонија денес овие афери, престушкување, менување на власт и така натаму. Koja je vaša ta logika? Zašto se slučuje? Zamajavanje naroda. Danas se sve prisluškuje. I ovaj naš razgovor se prisluškuje bar iz nekoliko obaveštajnih službi i iako su nam isključeni mobilni telefoni, sve se prisluškuje. Prema tome, uopšte ne treba ulaziti u tu paranoju da li vas preko prisluškuje. Da, prisluškuje vas. Ние сме на 200 метри од Генексовите апартмани
кај што е сместена централата на британските разузнавачки служби тука во Србија и од тамо се прислушкува секој што треба во Србија, ако треба и на целиот Балкански полуостров. Какви ќе бидат разврските на Балканот? Дали таа изградба на тој руски нафтовод кој би требало да поминува низ Турција, Грција, Македонија, Србија до Западна Европа може да донесе до одредени нови турбуленции на Балканот, како Сириза доаѓа на власт во Грција, односно балканските пикантери. Ке може ли да предизвика некои тектонски поместувања, ова менување на трасата на тој руски нафтовод, кој требаше да поминува преку Бугарија, преку Србија до Западна Европа, сега е направен нов крак кој би требало да оди преку Русија, Турција, во Грција и се спомна дека може да помине из Македонија. Американци ќе то спречити изазивањем граѓанског рата во Турској. Ма може ли у Македонија, пошто и таа се спомна како може Може и у Македонија да направи овој граѓански рат, Како тој дозволи Сириза да дојде на власт во Грција? Па за Сириза се налади Сорош. Значи Сорос и позади Сириза. Па наравно. Дали сте приметили да у програму Сиризе одузимање имовине Грчкој православнoj цркви и опорезивање Грчке православнoj цркви? Борба против православје. Ке го завршавме разговорот, а немаше две клучни работи да ве прашам. Како прво, кој стои, кој е идеологот на тоа формирање на движењето на неврзаните? Сите велат Насер, Нехру, Тито. Тито значи го заврши својот живот како некрунисан лидер на тоа движење на неврзаните и ден денес на просторот на поранешна Југославија се говори за тоа како главниот модел на Титовата надвршна политика. Кој е главниот идеолог според вас на тоа движење на неврзаните? Фабијанско друштво, тајно друштво, интелектуалец из Лондона, кој е смислило да се направи несвестана политика и за глумца, главnog агента од утици, узели су Тита. Njegova karijera kreće njegovim putovanjem brodom Galeb u London, a onda je krenuo oko Afrike i onda je, koristeći masone, zavrbovane, napravio nesvrstanu politiku. Nesvrstana politika je služila da te od novo oslobođene države, bivše kolonije, ne pretrče u sovjetski blok, nego da krenu nekim trećim putem. Kasnije su one porobljene finansijskim putem, a da nisu ni primetile. Došao je Međunarodni monetarni fond, došle su raznorazne organizacije koje su davale zajmove i sve da države su potpale u dužničko ropstvo. Inače, Nasser je bio nemački agent za vreme Drugog svjetskog rata, a Nehru je naravno i cela priča o Indiji je engleska priča. I koje go ima formirano ISIL za kraj? Cilj islamske armije je da se gurne na kraju ili prema Rusiji ili prema Balkanu. Islamsku armiju vodi Samuel Elliot, agent Mossada, čije slike sa McCain-im postoje. Oružje i opremu za tu vojsku dali su Amerikanci iz svojih baza u Afganistanu. Navodno je ukradeno 420 miliona opreme, oružja, hamera, tenkova, mitraljeza, topova od strane Afganistanaca. Amerikanci, dobro ih poznajem, su ozbiljni vojnici i njima ne može da bude ukradena ni čačkalica, a kamoli da bude ukradena oprema za 420 miliona dolara. Vidite da su oni ISIS-ovci obučeni u savršeno nove američke uniforme i voze hamere. Hameri se obično ne kupuju u prodavnici. Тука некаде крајот на нашата емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Изворска во нова екоамбалажа. Сега
со подобро сочувана свежина, драстично намален пластичен отпад и лесно рециклирачка за секој корисник. Од природата за природата. Изворска. Од Кожувчанка. Ова беше емисијата во Центар. Сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Вие вечерва можевте да го проследите телевизиското интервју со Дејан Лучич или најголемиот балкански експерт на тие теории на заговор. Не се гледаме идниот вторник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.